The search for the hometown girl is on. Bang masalaki ang peka matimis adalagang magrepresenta kin Labud Kapampangan king national stage ning 55th Munsya ng Pilipinas so MNP, balaw sing pamagsadya na ning MNP Pampanga, kambera ring 14 na kandidato. May gumpisa na muna man ning mumuna ng party ning Provincial Beauty Competition. Ing preliminary pageant ay midawn inyang Miyerkules, June 26. Agpang kang Rowena Aguilar Laughlin, ing Provincial Director na ning MNP Pampanga, banwa-banwa, pabongga ning pabongga ing karelang daraon a kompetisyon. As we always expect na each year, syempre mag-improve tamo. This year is our 3rd year, pangalutapong banwang yeni. So that means to say, first and second year, very successful. So syempre this year, mas gawan mi pa po itang everything na mas mapalaguya in kaya katamong mutya ng Pilipinas, Pampanga. Manibat king screening ang gana king Q&A training, matigi kanu in karelang preparasyon. Lakwas na't kilala lang dalagang Kapampangan ang mga lagu at mga gali. We had those rehearsals, practices, ang pong mikaka Q&A training kami mo rin, ang po pa itang sponsor visit. So, medyo mapagalago rin kandidata tam na, so we give credits to them, ne? Rengalwa dugo magarala, magobrala, pero you know, atsulangan ngayon Kenny. Agkatanda naman din sa bla support taking metong karing peka malagong bengi kilalawigang Kapampangan. Nung makananuya pong sinuporta ning kaya katamong organization last 2 years ago actually, sana this year nga po, no? And we promise na much better and bigger coronation this year. Maganap ang coronation night na ni Munsya ng Pilipinas Pampanga king July 6, king the Lakeshore Tent, Mexico. Para ka rin kabalan na makapuntat makapanalbe personal Kenny, iatad niya ini live ng CLTV 36. Ako, ingke kayong talasuyo, liya na kanilaw, ating pusong makabalin.